إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدب المفرد مفتوك حديثا أدوها أمها أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديس ألغن من ميولني أوترنا هيكون هتما أوترنا ඕගාතරවම අවට්ටරින්න දේතරේ බහට්ටන් ජෙහෙ අදබ් අඛලාගුගේ බාබුතකුගේ තෙරේග මීදියා හෆ්තා ගාහරමෙන් වානි කියවාෆා අවට්ටරින්නම් උඳගු නොකුරුන් නංගයි බාබේ අදි ඒගේ ඉතුරුන් අවට්ටරින්න ඒනා හේද කුරා එච්චකි ඒයි කිතම්මේ කුඩමෙන් වරගේ එච්චෙක්කම ගාවියස් ආගුගේ ගොතම් බලායරු ආගු කිතම්මේ කුඩ එච්චකේ ගොතු ගාවියස් වෙස් ei kuda ichchege gotuga e kamaki ei kuda kamegge gotuga nudekuma angefawa baabe edo gagon men wani kiyaf miedo agon men fashani hama awatterina golon hori babakun miyaftaga inshallah awatteringe babutan nimene. al imam al bukhari rahimahullah bidalwani babun shakayatul jar awatteriyage shakwa awatteriyaku enage awatteriya medu shakwa kurumuge nubakan note e shakwa kura hisaba diun eige nubakan bayan kurumattaka gene swababe awatteriyaku enage awatteriyage shakwa yaka hamaya dawara enage nubakan fora fawa awatteriyage nubakan bayan begamba babu ewa mihaku awatteriyaku ඒනාගේ නුබෑකමුන් ඒනාගේ ශක්වා වලියුල් අම්ර නොත වෙරියක නොත කමාබෙහෙ ෆරයිත්තකන් උෆුලා දරජා දානි හගීකතුක වරබ්බොඩ වරවීම ඒ දරජා ගොස්ෆවා අවට්ටරින්ගේ නුබෑකම් බයන් කොද්දේ බාබ මිතාංගම යන්නන amikamuga riwaya kurabbafa al imam bukhari riwaya kurabbafa ba riwayate ki abu hurairah radhiyallahu anhu ga riwaya fawa waswale ekalege faana vidalawani qala rajulun mihaku bunye ya rasulullah e allah ga rasulay inna li jaran yu'dhini amaka sharon timan kalege faana huraya awatteriye timan kalege faana undagu kura فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. نار شكوى كوري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام يحكوا شكوى كورني إناك أوترياك نباكم إناك أوتريا إنا ودعو كورا وهاك شكوى كوري ما يكلي فان حديث مي كوربني انطلق داش فأخرج متاعك إلى الطريق كلي فانوك جيجا هفاجن كولا تكتي مغمچن نريش فانطلق فأخرج متاعه den ena gossa ena gotiga gengule saamanu tan nerefi beram magumacca fajtama an-nasu alayhi de mistakun ena etanga ena kariga washalafie waram mistakun ajab quran kamakabban ya nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad devi gotak kantak kuram vegendiyai mihunna war ajab quran kamaka ena geega gengule ha saamane bera nerefa behetti de mistakun stannawa fie qalu ma sha'anuk kaliya kihinen wihiye ko bahe masalek قال لي جار أهرني هرية أوتري يؤذيني أهرنا مدوكرا فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما قال يغتي من كلفان واهك ذكر كره بيمة من كلفان حديث كره بينطلق فأخرج متاعك كلفان داشه غس كلفانو كي جيغ سامان تنريشه إلى الطريق مغمچ فجعلوا يقولون دم ميستكم قوام فشي بنام فشي اللهم لعنه اي الله اينا لعن اللفان دي اللهم احزه اي الله اينا درا نكمتي قربا بعد دعائنا قرام فشي فبلغه فأتاه فقال
irji' ila manziliki fa wallahi la udhik den ena me khabar gosfiye enage avatteriya ngodawu kurami avatteriya meenage mi kantattawge khabar diyama ena meenage kariyan ay sabune fiye faqal irji' ila baytika kale dashe kalege dashe فوالله الله غندي بنامه لا أذيك أهرين خالي أكاد دوها كوستنه وندقوله نكرانم متاعنا مي حديث بس فلوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد أدبي كانتتا وجندي ميستكون أجاب كلنا بكمكا أدي ميهنا ميجن إيجي إتشكي إكاكو أنيكا كان وندقو كورنوة هاسكو أوتني كان وندقو كورماكي أي mihunge terega ammoko balaganave kame nokam emmem vesena ekuri kama nuruhum begen ena batuduwa kuram fesh mi hadis wasfulon libe faida ki mistakunnam migota undagu kurun hasta gotiga avatterina undagu kurumaki evves nafse gabul kura kame nokam mihunge tabiatu gaves gabul kurave kame nokam hebe kalefan mikam irshad debbi emmeha mistakum gabul nukura kame kan anemmiha ekurani dakka dinuwattaka नतीजा कभी ऐना इंगिज्जमी तिमन्ना मिकुरा कमकी मी एकक्वेस गृह कबूल नुआ कमेक्का एम्मेंगे लाणेंगे मी हंग होरे कमेक्का यह सब ऐना एकं हुट्टाल हाँ मिबावगा इतरो हदीस वस्फल हाँ मी हदीस वस्फल एहम मगकुं अलिमाम अल बुखारी रहिमहुल्लाह गनं वाफवनी अबू जुहफा गैर अबू जुहफा विदाल वनी शका रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर हम मी कोई सेना के अवट्टरिया आमेदुगा शकवा दिन नबी قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره احمل متاعك فضعه على الطريق हम एगोता कलेग फानो गे ककिन कुले तकती नरेश नरिफ मगमती का बहटाने फमन मर बिही यलअनहु फहे एना एचिता हुरस को फदा को में मिहे को एना लअन देने فجعل كل من مر به يلعنه den ehen kanta kurima etan hurasko fada komme mihe ko sena allah ne demonne diyei faja ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal nabiy sallallahu alaihi wasallam gari han ena aisha denne mi ma laqaitu minan nas den nabiy sallallahu alaihi wasallam ena hadis kurabye na ama mistakon kinan he kanta kuri kale fana gotta kanta kurabima hadis kure vidalwe yal'anuhum mistakon ena allah ne den fashiye maane ki mistakon ena allah ne den fashiye hindo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabye mi hadis waswolga matigo bayam me vidia hadis waswola bar itur tankulange bay ngesfa hadis kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna la'natallahi fawqa la'natihim allah ge la'na vani mistakunge lawnatuge matige maane ki mistakunge lawnata iku allah subhanahu wa ta'ala ge lawne vesena yang huntane ema awatterinna uttura kurmaki awatterinna utaku kurmaki ei bodfa faen allah ge la'nenge mihakabba emi hadis waswon libe engigen dani aharmenna awatterinnan udagu kurmaki ei mistakunge la'natuge iturun allah subhanahu wa ta'ala ge la'nabes emihaka waakan mekkan eha bodu faafeikkan allah ge hazratuga adi mige nubakan mige bayambe midie la'nataki ei allah ge rahmatun ena beer kollu allah ge rahmatun beer kollu mikeni la'ne devvume එමම් අවට්ටරින්නම් උදගු කුරුමගේ නොබෑකම් මේ හදීස් කවස් බයාම් වෙගෙන් මිදියේ ثم قال للذي شكا دين يفوغا එන ශක්වා කමාමද ශක්වා කුරමුන මිහා දෙන්නවනේ කුෆීතා කලියම් මිකම් ෆුදෙජ්ජේ මිහාරු මානේ කි එකම් මිහාරු ෆුදෙජ්ජේ එම ena e kuri kantaka nuruhum wegen e kur rasulullah sallallahu alaihi wasallam goten hadis kurabum mistakun lawnan ena libum wegen diei e kan e nuba kamek kamang angade dalile gotuka den e fuga ama itoro mi bibabuga itoro hadis bas fulen rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennawa fawe ekalefan hadis kuraban ekalefan hadis wasul mi hadis wasul riba kurabwa fawani fadl mi hadis wasul riba kufawani fadl bun مبشر كيا بيفله كلي غفان بداوني قال سمعت جابرا يقول جابر غفان بداوني كنت من كلي غفانو ادو سبيمه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره ميها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهن اي اناගේ අවට්ටිරියාගේ ශක්වායාගේ එනාගේ අවට්ටිරියාගේ නුබාකන්ගේ
shakwayaage mihaku ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha فبينه هو قاعد بين الركن والمقام إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هن متنا تابا دمدن لافا أننيكو إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنا كارين أنن هنجاوته ورآه الرجل إميها فنون النبي صلى الله عليه وسلم قال إترو ميها كهتا وهو مقام رجلا عليه ثياب بياض إيه كالإرفان قال kolan ehuri faratakun ehuri beeflaku honnevi wara hutukan gada hedume turkurabagenne imdal maqami haythu yusalluna ala al janaiz nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanuga janaza namadu kurebe tanuge mibuna mihaku huri firihenaku hudu hedullagen hore fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam den nabiyya sallallahu alaihi wasallam ena kariyan ay ehiduga فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أوترياك شكواياك آميها مبنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الله رسوله كليك فانا فداء تمن كليك فانا ماما يا بابا من الرجل الذي رأيت معك تمن كليك فانا يكون هن ونكون إيه فينونو ميهكي إيه كاكو هي إيه فريهنا يكي إيه كاكو هي hudu hedullagen eba firi hinayaki ei ka kuheye qala hindu kana nabiy sallallahu alaihi hadis kurabe aqad ra'aytahu tiba ebe kalaku fenono heye hama tibayan ebe kalaku fenono heye qala na'am emi ko dannawa fi ayatihi fenone qala ra'aita khairan kathira tibati fenoni warab bodu heweke ehen kama wana tibati fenoni warab bodu wegemma heweke ذاك جبريل رسول ربي أي جبريل جفانة تبات تفنوني جبريل جفانة أي الله تعالى حضرتهم تمن كله جفانة وحي ياجم فنون ملائكة بكل جبريل جفانة كله جفانة فنوني ما زال يوصيني بالجار كله جفانة إذا نتمن كله جفانة تكرار كو أوترنا مدوغا وصية كرمونه حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا أي تمن كله فانا هي وجبت دان تمن كله فانا كه وارث مدلون أوتريان حق فانه كما لبنه كما إما مي حديث وسفلوكا أوتريان شكوايا هفاجين ميها فنن جبريل كفانو ميه كسورة كواني كو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوغا هنوني كو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوغا إكلي كفان هن وسيء كروا مميداني أوترينن أوغاترون أوترينن هيكم هيتما مي حديث بس فلوكا مسندوغا إبوي ضعيف كامي إنما أوترين الجملة كو وصية كفوا حديث بس فلتان إسوي بيان وهنگ جسحة كور أيسوا أدي هم ياكو مي فدا واه كتان أدي اسمينو مس رواية توك صحة كون أيسوا يقولون الإمام أحمد كليك فارق مسند رواية كربا فرواية كأيسوا أنصار يا بيكليك جاريهم أن رجل من الأنصار معناه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون غير صحابة توفى بيكلون فانو كي أصحاب بيكلون نا جبريل كفانو فينيفوا كم ميقطع إنسان كسورة كوانك أنصار يا بيكلون كويدال واني خرجت من أهلي تمن كلون فان أهلهم كاري كا ورفان نكتيمه جيم بيران نكتيمه أريد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء هدي متكاي كلون فان بينهم بكي فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه إهذا تمن كله غفانه فإذا أنا به تمن كله غفانه تا كولم هنوانيكو به قائم ورجل معه فإذا أنا به إه تمن كله غفانه تا غوانيكو فينونه تمن كله غفانه غاريو غميها كو كولم هټای كله غفانه اس كولم هنوي ادي ميها كو سكله غفانه كوريمتي لاگم هټوي هنوي فظننت أن لهما حاجتان edem rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bekalaka de bekalunge haajaten otegen de mihun de bekalunge meduka wahake dakkan tibi kamashe timan kale fan hi kuri qala fa qala al ansari hadu ansari danwani wallahi laqad qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'altu arsi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tuli qiyamihi allah gandi buname timan kale fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariu ge bekalaku kola kale fan wahake dakkan wattaka kurimathilagen ehuri hurum ehuri hurum diguwen dia dianun timan kade fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam biruati wiye birukati falamman sarafa den ebe kalaku embri diama faqultu timan kale fan danwa fi me ya rasulullah allah ka rasula laqad qama bika ar-rajul
kale gufanuge arihuga eviye mihako hatta ja'alta arsi laka min tuli qiyam kale gufana meduga timen kale gufanu biruhi wajjomad dan den eha ginawa gotu kale gufanuge arihuga mihako kolan hotte qala ehiduga rasul hadis kare walaqad ra'aytahu hamakashormas kale gufana ebe kala ku fenono he qultu na'am timen kale fan dannawa fi me aike qala efo hadis kare atadri man huwa kale gufana engilabwa he e kombe kalekam kale gufana engilabwa he e kombe kalekam qultu la timen kale fan dannawa fi me nege nuneke qala dhaka jibril alayhi salam e jibril gufane ma zala yusini bil jar kale gufana dani timen kale gufana wasiya korwa monne hawatteriya ya meduga hatta dhanantu annahu sayuwarrithu eitiman kale gfaran hiwejjo maddan denne warta mudalam bayin awatteriya libene ya membara e wara ekale gfana dani wasiye korawone thumma qala ama innaka law sallamta alayhi radda alayka assalam denga fo denne wi ama kale gfano ama innaka law sallamta kale gfana salam go winama kale gfana salam ga raddu bes devvi he manaki jibril gfan kale gfana aissa salam kofa salam go winama jibril gfan salam bes kure wuni he ei mane kiyegen libe faida hai ki insana ge sura ga waniko jibril gfanu rasul be kala ka nonas fenidanakan rasul be kala ka nonas ves jibril gfanu fenidanakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul be kalunna khabar takagen jibril gfanu ais wahiyagen wada gannawa wagutuka minom ves etan hadisataken evo hori asaw be kalunna jibril gfanu amalulum fenifa ekale gfanu insanage suraga waniko adi ebe kalun salam goafikam ga wanama e suraga waniko salam goafikam ga wanama salam ves bala gannana ekamuga mi hadis wasfurtakon eba dalil libe ema migen dalil libeni mihako enage awatterinna nubakon hitunge sabon ekamuge shakwa ufula daraja diumaki ei warabbodu faafai kan shakwa ufula daraja awatteriyage undagu wegen diumaki awatterinan undagu deve tafaatu goiggoen bor ena geterega wahalu ena awatteriya anekkega honne tafaatu goiggoten ba undagu korebe en egeterega adugada kokgen kamugaves dowa wasnuba ecce getere gengulun samun gehigen horigege mi honnan e undagu forum kamugaves ves adi ena gengule sawari ge sabon wata ehin kamege sabon mes awatterinnan undagu kurmaki nota undagu dinamaki ei warabbodo faafe gotuga hadis takum dalil quran aden efoga al imam al bukhari itru baben hawa mi babuga gennawani genna vidalwani babu man adha jarahu hatta yakhruj mihako enaga awatteriyan udagu kurun muge nubakan emiha enaga gein nukumejjo maddade emimmara emihege awatteriya udagu kura awatteriyege nubakan bayan kura babu mitanga mena awatteriyage undagu kamu awatteriya enattaka kura dutturaluge sawon ena olen jehe gein nukunnan jehe daraja da nuba awatteringe wahaka bayan kurewno bab mi babuga al-imam al-bukhari rahimahullah ganawa fa ma hadis wasful riba kurwa fa wani artat bin munzir bidalwani قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي كيا بيفلك بداوي كنت من كلفان أدو السبيمة قال كان ثوبان يقول ثوبان بدالوا كمغاوي ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام دميهكو එකක අනෙකක වාහක නොදක්කා රොලිබරි කමෙ ගොතුම් වාහක නොදක්කා තින්දු හවුරේ ගිනදෝ තිබේ තිබුන් එගොතුක තිබෙජ්ජ කමුගා වානම فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا دميهن دمدوغا දෙකොළවර කමක සෝපුන් එක කණිකක වාහකන දක්කා තිබෙ තින්දුව සිෆා වනිකෝ එතනුන් එකකු මරුවෙජ්ජ කමුගා වානම දෙමීහුම් වෙස් හලාකු වෙහිඟජ්ජේ hingajje tanun ekaku marwegen dia kamuga wanama demihum wes halaku hingajje manake demihum bodu faafe veri ne mihunake adi ege sabun emihun halaku hingajje wama min jari yadlimu jarahu wa yaqharuhu
حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك هما يفدين أوتريكو إناغ أوتريا ين أندقوكو إناغ مچا غدبغانه එකන් ඒනාගේ නුකුමෙන් 10 වරුගේ බොඩු කමකබ්බේ නොත 10 හිසාවගේ ඉන්නකුන්න හිසාව එකම මෙජ්ජකම ගාවානම එමීහකෝ සලාකුජ්ජේ එමි හදිස් වස්වල මස්ලිබේ අන ෆාදා කි එයි මිගොත අවත්තරින්නම් උදවෝ කරන නොත හැම යායකෝ දෙමීහක ද මුස්ලිමගේ දෙමෙදුගා එමීහුන්ගේ දෙමෙදුගා දෙ කොළවරකම්ගේ සබු මාහ කොන දක්කා එද්දුහ දින්දු හබරකින දොහ තිමුගේ නුබාක මි රිවායතුන් හාම වෙගෙන් දනි අතෙන් ෆාල් ඉමාම් බුඛාරි තුරුෆහු බාබු ගන්නවනි අවත්තරිනා ගුලේකතුන් අයිසවා එයි බාබු ජාරුල් යහූදී අවත්තරියාගේ වාහක නංගෙනවණු බාබ් අමික්මා ගුලේකතුන් රිවා කුරබාෆාවා රිවායත් මිගේ කුරිගස් අවගනමෙන් කොම්මෙස් බාබෙක් ගවානි ذكر قريفا كفا مباب متانغا واكين الامام البخاري جنومගේ مقصد කීමි කිහිනත් මුආමලතු බහට්ටානි කිහිනත් මුආමලයි කුරානි මුස්ලිමුන් නූන් අවත්තරියකු එනාගේ අවත්තරියා යදේ තෙරේගා කොන්කාල මුආමලතු බහට්ටා මිමවදුග කොම්මෙස් වරක වාහක දෙයිෆවානේ මීගේ කුරිගේ බාබතෝගස් mi hadis wasfulu nota mi riwaya mi athar riwaya kurabba fami wani mujahid kalefan vidalo wani kuntu timan kalefan wi mue inda abdullah ibn umar ge arihuga wa ghulamihi yaslahu shatan adi kalefan ge masakke kormattaka gengule kudak firihin kujja ehinduga diyai bakattege hang uframonne maanaki dabha kuffa bakatten saafkon hang uframonne diyei ehinduka faqala ya gulam idalwe e kuda kujja idha faraqta fabda bijarina tibati kamun saafko ege masta rangala saafko e masta rangala foti koramaffahuga ekan nimumaffahuga fashashe timan namenge awatterin timan bekalonge awatterin yahudi awatterin nim fashash maaneki e maskolu behun fashash yahudi awatterin faqala rajulun min alqawm ehinduga etanga huri mihaku bunefiye ehinduga etanga ebagotuga huri mihaku bunefiye al yahudi aslahakallah yahudi yakan heye dembi allah tiba kan islah kuravash اهدغا ابن عمر بدال وني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا او رؤينا انه سيورثه نبي صلى الله عليه وسلم تمن بكرنا وصيه كرවමුන්නේ දියයි ඒ තිමන් කලේෆාන තිමන් බේකරන හීවෙජ්ජව මද්දාන් දෙන්න වත බිරුගන ෆුමද්දාන් දෙන්න නෆ්සා ඒ අවට්ටරියායකි එයි වාර්තමුල මුදාලුම් වෙස් බයෙන් අරන් ගිහේ මිහි ගොතුගා වේදානේහා මෙවර වසිය කුරවමුන් නේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දියි එහෙම මි කුරිගවස් මි හදීසස් වල ඉසේ බයා මෙහි ගජ්ජේ මි රිවාය මි අසර් ඉසේ බයා මෙහි ගජ්ජේ මිගෙන් එගෙන සහාබි බේකලොන්ගේ ෆික්හ ඒ සහාබි බේකලොන් දෙක වඩාගති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුන් අයිසවා අවට්ටරිනා බෙහෙ ගොතුන් අයිස්ස මිවා හදීස් වස් වල තකකි අසර් තකකි හැම එකන මුස්ලිමුන් නම් ખાસ වෙගෙන් වා හදීස් වස් වල තක නුන්කන් muslim nuun awatteriye kuwakamuga wanames ekhan aamu egen daakamuga mi hadis wasudun egende adiyege iturun ibn umar ga arihuga vitanga miwa bekalaku e suwal karawa vidal al yahudi aslahakallah yahudi yavse allah tibai kantatta islahu kurabashe mihar migen libe fahadaiki mihikke faratun kushik kama gabulu kurave kame fenejjikam gawanama enattaka heyo duwa koddinumaki ei wara rangalo kamekka mitanga e befulakan hiyewi margafan ibn umar e kurevi kanta margafan darkan abdullah e kurevi kantattakaki ei dini gotun eha rangalo kame nune ehem ve gota suwal korum huma ekon inkar koruma eku heyo duwa kurevi allah subhanahu wa taala tiba kankan islah kurabash ema me war ginen akon menge terega mi gota nekkam gaves amugotega arabin ara emihunge terega onna kamen ei mihike faratun kusheffene jiyamu wagutun emihaka adimalan ettihi bunumuge badaluga hiyo duwa emihun koddenna egen aduwa mihan ihsas kurwen ena e kaman inkaru kan e kuriyas
inkar kurumge iturun koddeve he duwaage gotuga wegende ehma miige fanatun kushef energy yamo ane miha attaka he duwa koddinumaki ei wara rangalu kame mi riwayatuga e aiswa faden miya hisabum enimuni awatterina meduga al-Imam al-Bukhari jamaa mifatuga jamaa kuraba fawa adabta adi awatterina meduga awatterina hekon hitumuge maikkama awatterina nubakon hitumuge nubakam bayan kuraifawa hadis ta dhikuru kuraifawa babuta nimuni din efoga al-Imam al-Bukhari rahimahullah fattawa fa miwani haiddiha evwana babu mibabuga dhikru kuraba fa miwani babun al-karam al-karam nangane wona bab al-karam amugotega rabimmes adi amugotega mehim bunavejjana meistakuna hiwani ege maane ki ei dilati mume heda kurum imana nawas e heda kuruma vure al-karam e mas ma amuifa ma shamil wegembe ege aslu maane ki al-karam heda quranota dilati mihike ei ege terem bay ege aslu maane ki ei heyokan gina mihege gaga gina guna heyokan tattaki jama vijja ena apnane na ki karimeke nota ena ki ei mai mihike emme rangal tarjuma ki mi maikam bayan kurawna bab ena ki mai mihike heyolefa rangal salih mihike manake al karim nota karam e sifa mihike gaga hunnani emme heyokam kabure war gina heyokan tatta jama efawa mihekam gawa nama eiki komen khasa ifawani hama ekani atugo ingechen anemihan heda kurun e sifa wa miheno eves wani mige terein ehma al karam me sifa nota maikkamuge me sifa eki mi war gina heyokan tattan alegge gaga jama vejjikamu gawa nama emiheka libigamba sifa ege gotuka adi hamihataga al Imam al Bukhari rahimahullah dhikr kuraba hadith basfultakum mesmata mi atharum mes ekan egota دليل قرآن كي تقرآن الله سبحانه وتعالى وحي قربا فني يا أيها الناس مستكن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى مكشام تمن الله تيبام خلق قربيان هنا كافرين مدورك وشيء وجعلناكم شعوبا التيبامهم اکی رایتون تک گوتو گلبیم شعوبا و قبائل ادی اکی قبیلات تک بای گوتو گلبیم لتعارفوا اتباعهم بكون بك التعارف متكي ان اكرمكم ها كشورن الله كزتك ام كريم نوت ام ما ميكي اي اتقاكم تباعهم كره عند الله اتقاكم ام تقوى وري ميهن اما ميتانغا ميوا كرم مي مايكموge صفايكي مي etat heyokame mihike gaanga jama vijja den ena ki maan mihike amita ekalefan gannawa famiwa riwayat ki Abu Hurairah radhiyallahu anhu garin riwayat fa riwayatin Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidal wani suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kuramune ayyun nasi akram mistakun tereng emme mai begem wa bayki ko bahe emme akram notak emme mai begem wa bayki emme heyo begem wa bayki kobato sual kuravie migen dalil beni mistakun meduga maikama mativerkama ki ed daraja ga honna bayennon honna kamen nonkan eki mihun eki daraja gawan ehme mita sual me kurawne mistakun teren emme ma mihunna ki kobai emme maigmane ki evore dashu maikama gotun tankole dammi ho sule emme ma mihunna ki kobahiye ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis me kurawani أكرمهم عند الله أتقاكم أمين قترن إم ما يبكي أي الله إم بڑا تقوى وروا ميهن الله ذاتك إم تقوى وروا ميهن كوريغا إسوى بيان مدي آيتك إسوى فدين الله آيتك إله تعالى وحيك ربا فن إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله ذاتك تبامي قترن إم ما يبكي أي إم تقوى وري ميهاي إم تقوى وري بيك إم تقوى وري هم minbarakun enage maikama matiwerikan Allah gazatuga dabbefa matimane enage taqwa ge machabbala ema taqwa verikama ki ei taqwa verikama behe gotun wargina waanka ilmerim dakwa fawe ege terega emme shamil maane ge gotuga ilmerim bidalwani tabi bekale kamga wa talq bin habib ge baso talq bin habib bidalwani قال التقوى أن تعمل بطاعة الله تقوى وركمك أي
أن تعمل بطاعة الله الله تعالى يمن ترونغا هي عمل كرمه على نور من الله الله غزرتم ونوركم الله غزرتم ونوركم نورك إيكو إيه الله هوا يمن تركمك وترجو ثواب الله أدي الله سبحانه وتعالى غزرتم غوا ثواب إتيهالو هي كنت تقرمه وأن تجتنب معصية الله على نور من الله أدي الله تعالى بافافتكم هنا دروبتم الله غزتم ونورك إكو وتخاف عقاب الله أدي الله عذاب بربتم إما مي تعريف بنافكم غوانا متقوا كمانا غيب آدي هيو كنت تكورما الله تعالى كيمن ترينغتم هيو كنت تكورما نبا كنت تكون درهلو إيه تقوى خلاصة مي طلق بن حبيب جمي بس فلا بلافكم غوانا ما هيو كنت تكورما نبا كنت دو كلهم بودي تقوى وركم تريا أدي إيه يترون كلفان بدارون على نور من الله الله غزتم ونوركم إجماعنا كي إنا الله غزتم أيسوا علمك عليك إنا هيو مال كرمه تقوى وركم أدي إنا كم كن نبا كم كن دربكن كم غوانا ما بس على نور من الله الله غزتم أيسوا نوركم إجماعنا كي إله غزتم أيسوا علمك إيكو نبا كن تتكون درهلوم إهما علم إيكو عمل كرما علم إيكو نبا كن تتكون دربكتم كي أي تقوى وركم أي تقوى وركم الله غزتك إم ما يبيكي أي تبامه قترين إم تقوى وري مهن قالوا إهدنا مستكون دنوافية ليس عن هذا نسألك مي كما به قطن نونت من بكلو كما كلك فانا مسوال كرفني إهدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي فأكرم الناس يوسف مستكون قترين من ما بكلك يوسف كفانه نبي الله ابن خليل الله كلك فانا كي نبي بكلك دار كلك يعقوب كفانه دار كلك إهن يعقوب كفانك ابن نبي الله يوسف نبي الله ابن نبي الله خليل الله يعقوب كفانك ذلك لهم عيسى كفان يعقوب كفانك اس نبي بكلك ذلك لك يعقوب كفانك اس نبي بكلك ذلك لك دين فوق حديث قربان ابن خليل الله خليل الله کے خليل ابراهيم عليه السلام کے ذلك لك نانے کی اسحاق كفان کی الله خليل إبراهيم عليه السلام ke darikale ehma mi yusuf ke faano jamaa fa miwani nyar heyo kan tat jamaa umatta mi kiyani maikame jamaa fa mati nabi kame gotun gulifa wa ila ko eso be kale yusuf ke faana ege iturun nabi be kale yusuf ke faana ege iturun aluweri taqwa weri be kale yusuf alayhi salam mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis me qur'ani me be kale ki yusuf ke faana ما بيكلك يوسف فاني أي إتن هيو كم يكلك فانو كجاعا جماعة وفا واتي بكم تيجي فانك كم يستكون سؤال كوري قالوا ليس عن هذا نسألك عليه فانو قال هذا هذه هما مكما به قطك مسنونة تمام بيكلم سؤال مكورن هذه مكما به قطك مسنونة عليه فانا تمام بيكلم مي سؤال مكورني كي تيجي فوقا قال هنا الرسول حديث كربي فعن معادن العرب تسألوني تمن كلفانا تبا مهن تسوال كراني عربين کے نسبو کے گتوں میں ما میہن نا به گتوں معدن عربين کے معدن تکا به گتوں ہے تا معدن ای معنی کہ ہم ارگمنٹ دیہم بینن کرا معدن کی ای اصل معدن ایں چیز تمی ہدنی ای اصل نے گویانی فربد تکون نت بیمو اڈین ای اصل اچ سکیے اما عربين اسلا به گتوں ہے کل تبا مہن تیا سوال تیا قران اہیں تو گام است کون دنوا فی نعم آدے ekama be gotuna timam be kalum suwalu mi Quran Rasulullah sallallahu hadis kurawani fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum jahiliya zamanuga imme hiyogen wa mihonnaki ei tiba mihunge terega wa khiyarukum fil islam dinuga wasemme hiyo faraitake idha faqihu ei ibamihun fiqhu werebe tikamuga waname manaki diiruge kankan olum filafawa bayge gotuga wejjikam gawanama jahiliya zamanuga ismail mihunnaki hemme heyo mihunnaki mihun islam foge wes emme heyo mihunne ewa mitang rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurabba fawani mi gal libe faida ki maikkamaki mi matiwerikamaki mi furtamakamaka mihunge hulaya mihunge nasaba
mihunge nasabakun nuwata jahakun libeechen nunka mihegge nasabakun nuwata mihegge maaykamakun nuwaga mihegge riyasatakun mihegge mashhur kamakun hasil wache nukan ei Allah taqwa waran uge sabun libe kamekkam maaykamake al-imam ahmad kalege fanuge musnad ga riwa kurabba fa hadith aswale gaiswani enum wesbe kalomi hadith aswale riwa kurabba fe قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حديث كره في حجة الوداع يا أيها الناس إيه ميستكن ألا إن ربكم واحد دنا شهما كشور تبامهم قبل ربك إم ربك وإن أباكم واحد تبامهم قبل بابك إم بابك آدم عليه السلام ألا لا فضل لعربي على عجمي دناش عربك وعربي نومي كما ما يكم النتي وانا ما بولكم النتي ولا لعجمين على عربي عربي نومي هكو عربينga macca wane waki ma molukamen nete maikamen nete wala ahmara ala aswada dommi hako kalomi heke maccan way ma wodo maikame nete wala aswada ala al ahmar illa taqwa adi kalomi hako dommi heke maccan way ma wodo maikamen nete taqwa weri kame huri avastit ema allah ga satuga emme mai beki ei remihunge taqwa weri kan emme bodu efawa beke ne mi hadis rasulga aslu sahabi bekalan sual kurabba fa miwani e erga arabinga tereti bi emme maay mi honna be hegoto emme fartama kalifana megata sual kurabima ebe fon beenwa jawab e kalifana kan e kalifana no de vide wala fahara bi jawab de bima e kalifana eme ebe fon beenwa jawab no kalifana devvi e migem dibe faida eki mihku kamakama suwal kura iruga e suwal wedan warat tanama suwalaka waran am suwalaka sem jawab de faratakun e am kama bala fa jawab de fan fahum nuwa kam ga wanyam de wana faharab suwal kurmaki e muhim kamakam migen dalil libe e sahabe kan suwal kurma kalifan jawab de bi ham rangalu jawab e kama gule jawab namas e be fulon e suwal kurbi waki hasan kuta ka riya ekko ekama ka gule gote kono kalifan jawab mi de viki evra amko ema e beenuma maqsada hama wasilu wama hama vandin ekama fahum vechoma dandin suwalu kurmaki muhimmu kame kan mi riwayatun ekigen de aden efo gal imam al-bukhari itru babe migen nawani babu al-ihsan ila al-barri wal-fajir باب الإحسان إلى البر والفاجر فاجر النشاء هيولفا ميهن النشاء نبا ميهن إحسان تريمون مومج مايكان بيان كورونو با هيولفا ميهن إحسان تريمون ممس دنا كمان بفر ميهن هي فونا نبا ميه كوجيما إذن ميهن كام ده هرم ما بدو علالون تك بحتن جهنم بين نونه ميهن كي نبا ميهن بوس ميهن على إلا كنچ نتان الإمام البخاري باب كنوا فني إحسان تركم كي أي ميه هيلفا ميهن خاصة كمان نونك نبا ميهن هيلفا ميهن إحسان تركم كي مايكم بيان كورونو باب ميتانغ بيان كوري فمن إحسان تركم كي أي ميستكون هيوفور كدينما ميستكون إهي تركما ميهن هيدا كورما أدي إيجا يترون هيوكان كم ميهن فصيح كدينما نباكن تتكرم ميهن دور كرما ميهوريها كم وانا إحسان تركم كتير مي إحسان تركم كي مي عام ويجمع إحسان تركم كي هيو ميهن نشا نبا ميهن نبس هيو ميهن نشا نبا ميهن نبس أدي كيه إنسان فيما جنوار تكبس إحسان تركم إسلام دين وقوال باف هما إحسان تركم كي أي رانغلو ميهن هيو لفا ميهن خاصة ويجمع كمنو الإمام البخاري كلفانو صحيح رواية كربا فرواية قيسوني أبو هريرة غاري رواية كماني كلفان بدال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه بين رجل يمشي نيهكو هنگمن ديه فاشتد عليه العطش دين اينا كارو رب بڑا كارو هكا غته فنزل بئرا فشرب منها دين اينا ولك فيبيه فما فايجين فيم بويفيه ثم خرج إلى إذا هو بكلب دين انا ايوالون نكونيرو انا فينوني كوتاي انا فينوني كوتاي يلحث دون رجن وي كوتاي يأكل الثرى من العطش كاروهيكا غنفا والي بوركمون ايتي ديي بيموغه ويليكامون كاروهيكا غنفا بوركم فقال هدو انا بنفي لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي مي كتا ميهار ميوني مي كوريغا تيمن يوري حالتوغه كاروهيكا غنفا فملا خفه دين انا ولفا بافا اناغه خف
ena aragen hori butu furali efenu thumma amsakahu bifihi den enage angain ega hifagen walongeri fengelwafa atun walon erumattaka ena deebbenu kuranjete ena angaga e butu behetti ivatta ena walon eriya thumma raqiya fasaqal qalba den ena etanun erumafoga kutta yafem bondine فشكر الله له دين الله سبحانه وتعالى إنا كركم الشكر وربيه فغفر له ودينا غفاف فسبيه قالوا يا رسول الله إهدوا نستكن سؤالك في الله رسوله وإن لنا في البهائم أجرا دمنا منا فيه أجر غريب كري نوت مي جنوار تكا مي كده يكن تتكن هرمنا أجر فيه إهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر komme meengando tekkovva komme echchakan ajurube meengando tekkovva komme echchakan ajurube ege murada ki ei dirun huri komme echchakavva ihsan terikama ki ege ajurwa echke ege ajurwa kameke enan ege furiyama sababa daruma libene dirun huri komme echchaka ehi terikama gawas em al-imam al-bukhari mitanga mi babu ganwa fani mistakonna hiwawa hiwumegge shakku filuwalu mattaka ei mistakon hikurani heyokantattak mihunnan heyoforum wani hamekani rangalo mihunna ikanye mujtama vetere no ba mihunna ki ei kahir kurabba bekar kuranje baikama bay mihunna hiwafa ehme ekam bayan kurmattaka mikamattaka dalil ganwa fani muhammad bin ali bin hanafi kiya bekale garihun riwayate kale gafano vidal wani Allah Ta'ala ke miwahi basu hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ihsan terikam ke jaza ihsan terikam menui nuwe ihsan terikam ke jaza wani ihsan terikam he mi Allah Ta'ala ke wahi basu mi kama begatum qala hiya musajjilatun lil barri wal fajir mi ayatu ka miwa ihsan terikam ki mi mutlaqan emmenge maccabba ihsan tarikamege waake tabi bekale vidalwan emmenge maccabba ihsan tarikamege waake ayatu kamani qala abu abdullah manika bukhari rahimahullah iturammi riwayata behegutun itur baswala vidalwan qala abu abdullah al musajjilat mursalatun musajjil ge maane ki mitanga mursala ege maane ki fonwale fa hulwale fa mutlaqan aamu egenne wani mitanga miwa ihsan tarikam ayatu kamiwa ihsan tarikam ki hawa ekani heyo mi hunnaka wa kantattaken ekanye nune aden efo al imam al bukhari rahimahullah fatwa fa miwani a babu take mi baba adimi ge fahatum mi anna babu takuga aisawani yatimonna heyo kon hitun nota yatimonna oga termumuge maikkan bayan koreyfawa baawutake den yefuga aiswani mi babuga vidalawani al babun faslu man ya'ulu yatimaku balahatta mihage maikkan bayan megemba babe ema mitanga bayan korawwa miwleni yatimun nan oga teruma yatimunge kankam belehettumuga wa mihage matiwerikama maikkan ena belehettumuge maanaga kuriga agunme mitanga anhin darim belehettumuge wahaka wes adi ege iturum mi maanaga belehettumuge wahaka aisrikamuga waanama ege teriya wannane ena heda kuruma ena ona oriyan niwa kuruma ena ulena tandekkuma mikantatake emmes danna kankam ena belehettunge tere wannane ena tarbiyatu kuruma ena rangalu gotuga hewlefa mihi gotuga adabueri kuruma mihuri hakame wannane belehettumuge maanage tere hama ekani ena heda kurun ena ona oriyan niwa kurum note ena ulena tanedekkun ekanyen nun ena kantatta belehettumaki ei ena rangala tarbiyatu kuruma ena rangala adabueri kurum mihuri hakame mige tere wanna ema mi babu takuga aisawa hadiswa sultan harme inshallah anna haftaga fashani yatimunge wahaka bayan kuraifawa mi hadiswa sul yatimun naki ei bappa marwefawa mihum bappa marwefa tibe kuda kudinnan are bohuga mi kiyani yatimunne migota yatimuge namun nantefa wani yutmun kiya rutmun mi lafzun kamuga ilmer midalon ege murada ki bain ilmer midal ege mane ki al infirad ege mane ki ekaheri faaw mihar darifulu bappa marwima ena ekaheri mi wani ehma egenne nandei fe wani yatimu aneba ilmer midal wani
යුත්මුන් මිලෆ්සු නකිෆවනි අල් ගෆ්ලා මිබහොන්නේ ඒක මානේ කි ගාෆිල් වෙෆාව බප්ප මරුවෆා මෙවා කුඩ කුදින්නකි ඒ වරගින මීහුන් ගාෆිල් වෙෆාවා බයකවාතින්නේ මිහුන්න යතීමුන්ගේ නමුන් නන්දේෆා මිවනි ಈ ಬಹುಗೆ ಇಲ್ಮೆರಿ ಯತೀಮುನ್ನಾ ಬೆಹೆ ಗೊತೊಂ ವಿದಾಳಫಾವಾ ವಸ ಯತೀಮ ಲಫ್ಸು ನಗಿಫವನಿ ಮಿಹೆಂ ಬೆಗನ್ನೆ ಏಯ್ ಎಬೆ ಎಮ್ಮಾನಾ ಗನ್ನನೆ ಎಮೆ ಹುನ್ನಕಿ ಏಯ್ ಎಕಹೆರಿವಾ ಬೈಕೆ ಮಪ್ಪ ಮರುವಿ ಮದೆ ಮರ ಎಕಣಿವೆರಿವಾ ಬೈ ಎಹೆಂ ಎಂ ಬೆಗನ್ನೆ ಮಿಹುನ ಯತೀಮು ಕಿಯನಿ ಅಣಬಾಯಿ ಮೆನ್ ವಿದಾಳವನಿ ಎಮಿ ಹುನ ಯತೀಮು ಮಿಕಿಯನಿ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಏನ ಬಪ್ಪ ಮರುವಿಮಾ ಏನ ಮಿದು ಗಾಫಿಲ್ವಾ ಹಾಜಿ ಜೀಫವಾ ಬೇನು ಜೀಫವಾ ಬೈ ಯತೀಮುನ್ನಕಿ ಕಮಕು ಮಿಸ್ತಕುಂ ವರಬ್ಬಡ ಗಾಫಿಲು ಎಮಿ ಹುನ್ನ ದಿತರೆ ಅಳಾ ನುಲೇಫವಾ ಬೈಕಮ ಗವಾತಿ ಎಗೊತಶೆ ಎಗೊ ಹಿಮೆಗನ್ನೆ ಯತೀಮುಂಗೆ ನಮು ನಂದೇಫವನಿ ಇಬಾಬು ಗೈಸವಾ ಹದೀಸ್ ಸುರ್ತಂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ ಹಫ್ತಾನ್ ಕಿಶಿಗನ್ ಕಿಯಮುಂದಾನ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ إها حسابهم مي أفتاقي كلاس نمالا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته